basezerana bagiye gutaha. Haleluya. Amen. Abantu bavuga ku ndimi, abantu buzuye umwuka we. Ariko ntekereza ngo suku bacu nabo bateranye bari mu mukutano bakongoje ifu. Bafite ba protocol baye babatekera. Amazu barayahomye. Ibintu bimeze kwa kundi. Jewe nenda subiri ya mpayitekereza. Haleluya. Amen. Ngo kazi za Rose barikiwe. Haleluya. Kazi za Roho daima. Aho ngaho mu mirimo y'umwuka twaherewe umugisha yose. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho bayumbe ni batambuke nabo baturi ibindi bimwe hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Kiraneza mwana Yesu. Akatubera gukora kibiro. Wa mama mama. Sende gukora mama mama kuranda. Itamurura muri cyane w'abana we ongera n'imitima mishya ongera kandi wuzuye imitima ongera kandi wibutse imitima ongera kandi waburi Haleluya. Tuwezi mame cyubahiro. Haleluya. Nabicaye ino hirya mu bayobozi bakitange n'abazakizamura mbere.
natwe tugakunda tukabona ko ibintu bimeze neza. Bwana asifiwe. Kubera ko tera ari ntoya tugiye duhaguruka twese tukabikorera rimwe. Uvuge ngo amen. Ariko abantu bazoza bihangana habeho utu duce tuzatuma kuba. Amen. Kandi ntibikaza bigira abo bikwaza. Tuzamureka abantu bajya babona. Twongere kandi duheze Imana ishobora. Tuzoja mu ijuru nyuma y'iki gihe. Kandi twe nageze hano ngira ngo twahunze urupfu usanga umusozi ahinde wuzuye. Barahindura undi nawe urahisa ahangaha bageze ku mukokwe w'amazi n'ubundi bagiye guhindura ahandi. Kandi harimo abakuru n'abato. Uvuga amen. Nukuvuga ngo niki turimo tutohunga. Asifiwe. Niba duterana ni mu rugenzi rusha mu ijuru. Naramba yereka twegerane tusa n'abahudumiyaho bukeya ariko natwe turasubira muri hangana dusubiremo rimwe ikidasubiyemo nikiza gishoboka ndabakata vuba bihangane pastor n'umusado harimwe ariko rimwe rijeho yindi rimwe bukeya tidutinda rwose dutanga umwana turanga Javi igitondo kirarashe umusekura tambitse igitondo kirarashe umusekura tambitse
Thank you.